Balijan along bus pen bolero ka chitong ajok bang hini ahir ing tangrak arenga hugiso. Usaka Dentaghat Regional Committee keseng. Duarbaguri constituency along kaching thura mukabia joksi BJP ke MP ke lika huta ke rem ilo da dhorarat. Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen. Kedamtang jakhong phai krisir ke bada por phai kep malom Bokajan police station ke parlo national highway thom ke prasir ke batwar pi tal balijan eastern Karbi Anglong college chatheng no along bus lapen bolero ga chitong ajok bicycle ga chithabatum bang hiniang bong pen inura bang ahir ing tangrak arenga huke sudunang bang sohut bolero kate warabang pu kithandu na tengke bus kate warabang jasmet ka pachat piga jok aphi pen nili bolero aphan patong dun phitlo la so phi bicycle pen kedam bom bang hini atum mit hanga sai chudam bom hut bus kate war abang bolero aphan patong phit pen control je aphan bor ilo bonta un edera jok bicycle along bang hini atum aphan patong kon phitlo la so jok cycle ke bega tum bang hini arenga huso nang korlo areng ke so bang hini atum laki kechari bostia rong amikar monir goyari so pusamir goyari arta ningkan ing koi rahini lapen amrajan kechari bostia rong amikar kamal basumatari so posonjoy basumatari arta ningkan kriner ke pusi pachini pon kache tonga pasa number lapen bolero kate war bapurong pia rong AS05C6611 lapen bolero number laki AS05R5840 pusi pangthek pon lapen bolero ki veka bang pulaki gotom bastia rong amikar long kathar alang li ateng ke so belang pusi chethan pon bang sohut adi malong an raikom sai khe tum pali dum si ke do anasaya mu raikom sai khe hin pen chepar deng pon News report KTV News. United Student Union of Karbi Anglong Chi Hekpen Usuka Song Aruarim Ansu Seke Pangtang Pon Hekje Panpura Break Jam Adimalong Aruarim Keseng Asong Si School College Lapen School along Unit Keseng Padoponlo Lason Thotsi Kedamtang Janghong Ni Phai Krisir Kep Arni Le Thotta Dentaghat BWD IB along Usuka Dentaghat Regional Committee Keseng Padopon Bang Sohut Taka Song Japo Sarkam Charing Tika Charipon Amay along Aluhi Aman Pen Usuka Churi Piamay Amay Phubi Bison Teron Usuka Tipu Regional Committee Chon Bang Theng Tom Tok Bi Chetong Dun Penang Anching Waiching Side a Pi Chedon Sarpen Sarkam Charing Tiapan Mai Phula Pen Jir Song Tera Apan Chun Bang Arpu Pek Ponsi Intang Kring Pen Usuka Dentaghat Regional Committee Seng Pondo Kevang Zilang Arni Karbi Anglong Arlo Som Suri Kisung Ke Boy Jasimet Pen Toklang Choki Chokam Adoy Ahoy Hey Hui Kisung Aputap Arjap Thip Pen Kasisong Pon Tiapan Ching Waiching Side Pon Primary Pen Higher Secondary School Angdeng Thanbang Kadure Thekpi The CKAC Kichari Kithi Atum Prabjin Pen Thanbang Ang Hotpek Pon Serak Nangpu State Empowerment Committee Gov of Assam Pen Kapadupon 6 Schedule State Asad Nang Along Si Undun Atungapan Non Pu Anta Thanbang Ang Hotpek Pon Long Lilang Karbi Anglong Jila Satro Porikhot Somukoi Usuka সংগঠনৰ ভিত্তি সবল আৰু শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ঠাইৰ ইতিমধ্যে আঞ্চলিক সমিতি শাখা সমিতি মহাবিদ্যালয় গোট আৰু স্কুল গঠন কৰা হৈছে আজিও দেনাঘাট স্থিত PWD IBত সন্মিলিত কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদ সমুকৈ উচুকা দেনাঘাট আঞ্চলিক সমিতি আমি গঠন কৰা হৈছে ইয়াত সাৰকাংথিৰ ইংটিত সভাপতি আৰু জৰসং তেৰাঙত সম্পাদক হিচাপলৈ শক্তিশালী ৰূপত সন্মিলিত কাৰ্বি আংলং জিলা ছাত্ৰ পৰিষদ সমুকৈ উচুকা দেনাঘাট আঞ্চলিক সমিতি গঠন কৰাইছে আৰু সভাত আগন্তুক দিনবোৰত কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো সমুখীন সমস্যাৰ ওপৰত আমি আপুজবিহীনভাৱে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে অটল আৰু অদম্য যিটো যাত্ৰা লৈ আমি সংগ্ৰাম কৰি যাবৰ কাৰণে আজি আমি সভাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সাম্প্ৰতিক সময়ত কাৰ্বি আংলং আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো প্ৰাথমিক পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যিটো শিক্ষক নাটনি অতিশীঘ্ৰে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত আয়োগৰ পৰিষদৰ যিটো কৰ্তৃপক্ষ অতিশীঘ্ৰে তেখেতসকলে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বা সমাধান কৰিব লাগে আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যিসকলে টেট উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থীসকল তেখেতসকলক অতিশীঘ্ৰে শিক্ষক নিযুক্তি দিব লাগে বুলি আজি এই সভাত আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে Lasike Secretary Kithi Atum TET qualified candidates Atumapan Prabjin Pen Thanbang Ang Hotpek Pon Ang Pubisi Usuka Churi Piamay Phubi Bison Teron Pen Pangdak Pon Masuk Seke Pantang Pon Thegia Phanpura Kedam Tanga Porhut Niritumingin Pen Rekja Madimolong Regional Committee Trans Committee School Unit Lapen College Unit Keseng Padupon Pini Lethodami Denakhara Hikiro Kedo Denakhar PWD IBL United Students Union of Karbi Anglong Mate PTF Pen
usuka denakhat regional committee keseng padupon melo pinan chingmai chingsai de penapi chikroi sarben sar kang thiring ti phan mepu lapen jirsong terang panchun bang apute konsip ingtang kring ben usuka denakhat regional committee keseng padupon melo kiwang jilangarni karbiang lo desemet pet tokla kisung ka arjap thipen ka chesong poni pasini tuminta je than chimung pon mata chingmai chingsai pono karbiang lo lapen west karbiang lo primary pen high secondary school and nang than bang kaduri tekti lasi karbiang lo autonomous council kachari ke thegering tu prabjin pen than bang hoi tek posera ki pasini pinya mai lo ni tu pen ala litum than chuni padigrim so dasi tet qualified candidate tuman me prabjin pen kera than bang hoi tek posera ki panang tu mata karbiang autonomous council kachari ke thegering mata chuni padigrim News Report KTV News Mithang hawar hapara rat kiduk kisung pen ke pajok jiapan sorkar along pacharap chito dun lo nang pusi rat tum vote epak chipi dun si KAC along pen danglok Assam Legislative la pen Parliament along toy dun lo bonta rat pen pahai der panjong si kelang ponave rat kisung chini ne det pulote pahai dun pen ke thekiding pamandun sita alia matsawi det po Lason thot si la khain koi ratrok Dorbagori MSC constituency angkang Dadhora polling station angkang rong phara rong Terona rong RA Diopani parong pliara datum nona phara bangke sorkar atum kapanung ko gajok non puan ta kemesen atowar seleng dun long lesi kai ke amat barla hudote inghan kang lit kang thera towar si seleng dun nang verdo Dadhora polling station angkang parong pliara datum non puan non KAC kachari bom parivartan sabka sat sabka vikas along parivartan ta thekdun long le lapen vikas ta thekdun long le si do dunang verlo Karbiang long arlo BJP sarkar ke wang penajok rong rup pendang lok rong sopian ta kaching thurawi kaching thur dun ke thek long puluti towar kang lit inghan player wok lapen langbung lang plet anvedlo lasike damtang MP election hut Dorbagori ke BJP ke remlo puta ninje pon halat dak alam ka bunai alam bang ke Halloween alam lo dak la rong barim ma jone ke non puta bunai ne pinang ke ko hapan ke ni ko ni tum pusi sing thu char pusi wang ara lo ni ke the do pusi pi ke pidun bom lo hela richard sar phanta sinta non antanang silam lo de ke je ni the puta non bang ke na ki ik thulo ba ni ke the ta ki ik thuan lo je ane ko ani ning the si ning ka hini thom pa hai dun mat asino anta tobar bunai ni ting te ning ke the pin lo Lapen lapuson bom lang pulote MLA MEC huta BJP ke rempar e prat lipo lasi non lead bom BJP sarkar aphan abangke aning kache thya thaya matsa velo puta rat pen ninje pontu jong si lang li ningang sampen nang si klem pulote labang ke hai vek po alamang ke sita klem klip putte la ke ning the klong da milu ke remilu ni matha ting nong edam tang teng si punang matha krang atok anu phang che hoi po ko system matha rong putte he na nonda BJP sarkar ke claim pu ke theklong le delo matia poribortona sarkar si pu nombang ke cham ke thi hota bang lang we towar to PC ke nang yi mata rat phan ke sung ke boy sini ni da tang delo asila non ke dam je ke wang ye phan bang che bor i putte ke hai yi phan ke siturok ko ne lihin bengan ni yi bang News Report KTV News Pinia Birta Bangkil Ansikang Tonlo Dumit Hakme Kardom